mana igira urukundo irasubiza. Nimureke mbabwire Imana yacu, iyo mana igira neza iratangaje kandi ishoboye byose irahebuje. Iyo mana igira urukundo irasubiza. Ni nziza, ni nziza iyo mana yangiriye neza, nawe mutima wanje we ihimbaze. Ni nziza iyo mana yangiriye neza, nawe mutima wanje we ihimbaze. Nimuze dushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, doragiye kuza vuba azana ingororano. Ukiranirwa wese nareka ivyo yibwira, umunyabyaha wese nareka ingeso ze. Nimuze dushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, doragiye kuza vuba azana ingororano. Ukiranirwa wese nareka ivyo yibwira, umunyabyaha wese nareka ingeso ze. Ni nziza, ni nziza iyo mana yangiriye neza, nawe mutima wanje we ihimbaze. Ni nziza iyo mana yangiriye neza, nawe mutima wanje we ihimbaze. Ndabwira abantu bananiwe n'abaremerewe, nimuze musange Yesu arabaruhura. Kuko niwe utuyobora mu nzira y'Imana, kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndabwira abantu bananiwe n'abaremerewe, nimuze musange Yesu arabaruhura. Kuko niwe utuyobora mu nzira y'Imana, kandi niwe nzira n'ukuri